Aduh adi sang Laksmana injih nimangkeun lanturang titiang muing daging pengandikan ide nidiah situ ring sang Laksmana nemangkeun adi sang Laksmana ide wipen mogi mok ide adi pelenganane jani kekini nyentuhnya nadi ada pengidih moga ane sangat pesan ane membuat pesan nyen kapin raga ane diuni api tulungin mok ane jani gaenang mok api ane gede pesan buin pangsi demurup api ne totonan gitu mok mediolas kapin adi mok labu geni pangsing nyenulian laksanan moki denena dadi lantas penanggun raos ane ngerano yang nyen beli agung sang Ramo Dewu dadi nyen ketiben kaon dijaga jani ulian api ane gede totonan anggon mok serano lakar ngelarang satiu geni melapu geni ya sido lantaran mok ngelarang ane madan labuh geni tenenan sidu nyenada pikolih ane puponing ban mok nemu mati sinah pesan ane lakar temokin mok nemu ane madan kepancut ulit moki sang Ramo ledang reng cita sing jaden nu majelawatan dini di gumi ini
Kalau ditusing ada nyelantu dan cecingak itu sangaramo dewu. Kalau ditupang liantu nyenide nemu ane madan bakil gitu nyenacepan moki. Berade sang laksamana nyenragani dewe dumadak sangkan itu kebancut urip moki disubani nyelantas mau ngemasin mati Satya Brata ane mulo acepang kapining itu sangaramo dewu tu nyenati tu nyen pikolih moki nemu ane kebos satiu satye ngalaki ngelarang pati barate cie kena nemu nulian tu lantas sidu nyengenah mulu jati-jati laksanan moke ane melah ane nirmalan tan peleta manga larang darmo sadu buin kala ditu lantas pang presiden ngenah nyen mok nyalanane madan darma kepatutan sudarman moki sang meraga istri yang dewata menyaksiang nah kalau ditulantas nyentuh adi adem kadi desangiang merdanggo di pati ade desangiang panca korsike ade desangiang panca dewata mangdo ide nyaksini wakas subani denyaksinin pet parade lantas ke benjang pungkuran cide nyen mok manggitan mok saratem jagat dite ya genahane utamu buin pagi tanpa tepi mok sartem jagat itu sekali ketekaning ni sekali sang tri jatuh
demaneg daging atur ide sang Dewi situ nemangkin raris sadegelis keselak ulih sang Yah Dewi Trijate kesih dia kesitu nangis Oriantuk nenten presido antuk ide nangekin minu kadi rasa sungkawan kayune nyingak makadi deut ni dia situ nangis saking uni tan jereren-rerenan rasa kuasa mana maduluran talerantuk sek-sek kayun nidiah Trijate kalau punike wiyakti sapunike tanasiado pacang mapuang malih nenten jemeresi daya ngantuk punika ngawenten ngatur ni dia Trijate deneng dieta Sri Narendra napi kiawan kadi sapunike duaning sampun wantah pinake pemutus kayun ide sang Prabu sang Rama Dewa dan si nipi jepurun pacang punika sane nempalin duaning kelintang-lintang rahat pisan bendun ido Rama Dewa riantuk sekadi kebor-bor kayun iduni mawastu wit punika ide mengah pamiduke tan jadi pisan